Yang okay panipon malan mau na rakso kon Pohnpei wow ki sanan kan ko likon ko nanalang ko nan kanyay ko wow choror hong sapal machay kopna koryang kopna speaker and legislature sound ko pong labalabakan nan palyen chiyak momot so government o chon Pohnpei yung sak pechawan luko kuburan korosong nan sapal machay Rongen Rahnwet. Ngay sarli Nicolas mapan pacawan kalale kukupurakan autapan sa pulmachay Rongen Rahnwet. O iya cara lapan sa pulmachay Rongen kanyo kasarawian kaulan puko kornyaw end over ceremony and tupsong tatok ang kapalin sa mga COVID-19 saktuaw kasilo sampir me pacawan Pesel sange ni runway and mokil lang. Kapayo meeting choror ang rail cabinet and Pohnpei state government o kalimaw sa kalmachay iran masanlang and Wayne Pohnpei. Rong sang kolonya Wayne Pohnpei kasarawian kaulan pukoew pacawan wiyawanan conference room laut na option kopna me pacape lapalap kolonya Pohnpei Hong Kong ta administrator and panyan OFA te Pohnpei Office and Fisheries o Aquaculture Mr. Takarapram ninduan ta me sainsal me sapol machay kopnan Wayne Pohnpei Honorable Reed P. Oliver Pachawanta Kaulawach. Nan kasarawian Kaulawach Kopna and Wayne Pohnpei. Pachawan wiyach ngal kapeng ang legislature kay sakan Wayne Pohnpei. Puya ko uchuch kan me sainsaler. Kopna bil Pachawanta ulaw kasaleta me palyen ofay. Uya palyew me kung kasampalang kachalmen Pohnpei. Puya kiyato kaitan nan once. Wasa chocho half million nan sapol machay one set o song kan koros na kinsawasa kairta payan Wayne and Pohnpei. Programen kasarawat pacawan saklan ng sakarata mesang administrator kapan payan ofay. Niya pacawan niya cungal kaping kalangan hong kopnan Pohnpei koryang kopna. Yang aki rail pinen ko kusan natin Wayne Pohnpei puya kukuchuch me pacawan puya kukuchuch me pacawan sainsaler o pan pacawan wiyawana kang koros puya ki enapali mau tatongkan me panyan ofay ken pacawan wiya ang Wayne Pohnpei. Koryang Wayne sapal machay Rongen Rahnwet pilpan sang kolonya Wayne Pohnpei. Niyak chobe isak 1 o'clock silo morin sawas kasarawite and over ceremonial pacawan wiya wasan monitoring medical monitoring area MMA me pacho takachak nan Wayne Pohnpei. Tupso bukat ya isolation unit silisap menyang apali kapalin sumao me Rahnwet sampa kachin te pacawan sosopay. Nanuya pantatokan kasarawat sign land certificate and overwatch pacawan wiyawi nan pungan FSM Secretary and Foreign Affairs Mr. Kanti A. Eliezer o Ambassador ng China nan Wayne FSM Ambassador Wang Shen. Kasulu ang sapal machay Rongen Rahnwet pampit Sumpir and Caroline Island Pesel sanger pon taga mokilla. Niyak chobe isa kasuan pariya katriya isa Governor Oliver. Pacawan alatiyar wrong kap sang Director and Public Safety Mr. Patrick Card me pit Sumpir me yay Caroline Island Highlander. Pacawan pesel sanger pon
taka makilla. Director card bil ko saya kasaleyang kabna Oliver me sompir wach pachawan besel sanger Pon runway and taka makilla ni October isak wano riyakat isak. Holan sompir pachas socha tete hoirailakan me yang sompir wach ye pilot man ho Haman sound mechanic. O socha me ola ni peseltian sompirwach. Palian FSM Department of Transportation, Communication o Infrastructure. Headquarter ko sa iya me pueke sang niwa mimipon runway o kakalota peseltian sompirwach o tame utana lota. Peseltin sombirwat socho tete. Kapayawan sapal macay rongan Rahnwet yay meeting chororan kapnet kan ni October saksu riyakat riyasak. Ran ko na October saksu riyakat riyasak kapnan wen Pohnpei Honorable Reed P. Oliver. Ruwasatar te karew meeting choror en uyangan conference room cabinet room meeting watch kuyawi Puiran yung kasaya, Momon government and Pohnpei pan sawasa, iraila ramasakan and take kap nga marangi, sang ni arailan kukapal and kachpilaut. Kapnawal paritiyatar taraktaran arantiyan ngunya kaun ta mga irail, department and government kan me pan sawasa, kap nga marangi o department chay kan me pan yang sawas, ren wewe yang o yang kawait Mr. Hubert Yamata tame pan wiyawi o pan sanamaw o pontake kap nga marangi. Kap na olper juwanger ol me wiya waliya pan kap nga marangi Mr. Andrew Lake niya harail men kap nga marangi kan Nas me pacho por rakyat ni October isak wano. Riyakat isak pen aleti kawait kap temen kapal sakap ong kapal melelanger men kap nga marangi. O enpil aleti sangay sawasakan meanan ong pinwatch. Niyan sawacha kap na olver pil pachawan luka. Mr. Lakyan yang chaweta meeting choror mewiyawi ni October isak su riyakat isak. Sawasan pil ho mga me pan wasukla kap nga marangi pan uyawi so pantasang next week. Mokten pachola kap nga marang watch pan pil sawasay rail kaunen department kanan klang ta me pananan hen wasukla o ta me pananan kamaula ton take kap nga marangi. Wewa pa na uyang eruption president na besang pairanyan sa waskita men peitaikan irailakan machaweta meeting watch yay taraktaran Palian Public Safety Mr. Patrick Carl, taraktaran RNT Mr. Hubert Yamata, taraktaran Health o Social Services Mr. Winsner David, taraktaran Treasury o Administration Ms. Christina Elnay, EPA Executive Officer Mr. Henry Susaya, PPPC Commissioner Mr. Peterson Sang, Chief Rep and Kabngamarangay Mr. Andrew Lucky, Chief and EFR Mr. Wantolin Linus, o Public Affairs Officer Mr. Kapele. Ho kaim saklan sapal machay rongan Rahnwet yay ran masanlangan Pohnpei. O lalpan mimi nipit silu point silu klok payaw minute pay sa kuno na may isang. Ungalangal pan mimi nipit point riyaw klok isak minute riyaw sa kuno. May isang ulal pan mimi nipit isu point nipit payaw point isu klok 5 minute 5 muring suwas o ngalangal pan mimi ni PJ pon silo klaka isa kayo minute 5 isa kayo ni sauchi.
Rahnwet ang pan miminan pungan paliair ni nat limau lele sak limau. Ilok lekan paina pan mimini pich limau lele su. O pan kocau pilyang akong ilan nan sapwe. Ni saucikan lakap hang pan miminan pungan paliair ni nat limau lele sak ilok lekan paina pan mimini pich payaw len wano pan tapokan yang akong kocau o pan kak miyang len nai sapa. Niyasil len ni pongan niyasil ang pan mimi ni nat isak ilok lekan paina pan mimi ni beach payo len limau pan kocipin o pan tapakan morin sawas. Niyapang ang pan mimi nan pongan palimasa o paliyapang ni nat limau lele isak ilok lekan paina pan mimi ni beach payo len limau o pan tapakan. Wan sasongan kacau. Te wan sasongan lam ranaya mimini tegerwali sak tuau. Wan sasongan lam ran main sangan Rahnwet mimini tegerisi sak limau. Wan sasongan kacau memoratin nain raira nawarya isak payo mimini sisew point limau. Wan sasongan kacau memorati nain sampongwet mimini sis isak point waisak walu. Pohnpei pan sang kocipin glakwono mini jaisak nin saucuk. O pan prong salam kocipin glakwono mini jaisak silu ni main sangan lakap. Main ko yay macakan autapan sapal macay Rongen Rahnwet kalanganan kuburan koras o kasalilya. Pohnpei